إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله تعالى حق التقوى تكونوا من المفلحين ولا تضيعوا أمر الله فمن حرم التقوى كان من الخاسرين. عباد الله، يجهد المرء في دنياه ويسعى يجمع ويدخر ويوفر ويقترض من أجل أن يؤمن لنفسه مسكنا، يبذل في سبيل هذا الهدف ماله وصحته وفكره ووقته. تراه يخطط ويرسم ويشيد ويصمم من أجل إظهاره على أحسن حال وأجمل مثال، حتى إذا ما تم بناؤه بدأ بعد ذلك عناؤه في اختيار أثاثه والتنسيق بينه وبين ألوانه. ثم بعد كل هذا العناء والتعب فإن هذا البيت معرض للبلا والزوال، فإن هذا البيت معرض للبلا والزوال والتشقق والتصدع، وإن سلم من ذلك كله فلن يسلم صاحبه من الموت والبلا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يتي الله سبحانه وتعالى en juuli anulaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, en du'anike dendanangal sahabaɓe maɓɓe e ɓen jokkuɓe ɓe hoore ko moƴƴi. so ɗum yawti musidɓe tedduɓe, haray mi wasiike hoore an ɓeydugol hulugol Allah subhanahu wa ta'ala, waɗa yamirooje makko ɗen embere mbawdiji men ɗin, terto pottito dendanangal haɗoje makko ɗen. si en waɗi ɗum en laatoto e malaɓe, yo Allah malnu en. musidɓe julɓe tedduɓe, sen daari en wattani yila en tawa e neɗɗo be neɗɗo hino yango e aduna mu'um, hino wakkilo, hino mooɓidira, hino mara, hino ñawlo bal fi honɗum, fi yo heɓan hoore mum wonunde suudu ka wonata kañum e ɓeygure mu'um. on tigi waɗana ɗum ɗon fi heɓugol ɗum ɗon jawdi mum ndi e cellal makko ngal e miijo makko ngon e waktu makko on, ɗum ɗon fof ko fi honɗum, fi yo heɓu o waawu mahude ka o wona. si o mahi ha lanni hande kadi o occupé kadi e honɗum e waɗugol ndu meuble, fi no labire, fi no yooɗira ka o waawa wonde kanko e ɓeygure makko nden. ɗum ɗo fof si yawti ɓaawo oɗo soñdia e ndeɗo tampere fi heɓugol nduɗo suudu hoɗa e mayru, haray wona o luttowo towa no andirɗen noon, ko immandu hiɗɗa ha ndu yana o yalta e mayru, ma ɗum kanko o faato o yaltine e mayru o naɓe ka kabru. yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmingen musidɓe tedduɓe. haray en dartoto ɗo fi ko yowodiri e aduna o. yewten fi suudugo, suudu ka lahara, suudu wonduka aljanna, suudu ma cuuɗi tawayɗi ɓuytotako, hiɗɗata, zamanu on sansataɗi, bal kanji haray koɗi heddiɗi no ɗi labira noon e ngari mu'um e cuɗari mu'um. cuuɗi tawayɗi tampere ala ton, soñdia ala ton, hinne ko wiyete kon mettu ɓernde ala ton. cuuɗi
tawaydi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko mahidi on Allah taguɗo piigi ɗin fof o moƴƴini tagore mu'um. Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴini ɗin ɗon cuuɗi o cuɗani ɗi fi homɓe fi yiɓɓe makko ɓen eɓe yimɓe ɓe o weltani yo Allah waɗu en e maɓɓe. o dali kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa masakina tayyibatan fi jannati adn. suudu ka aljanna, heɓugol suudu ka aljanna ko du'a mo suddiɗo feewuɗo moƴƴuɗo hulɗo Allah subhanahu wa ta'ala sonnajo fir'aun tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah mahan ɗum. id qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna. suudu ka nder aljanna ko welo welo mo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam weltiniri nene men khadija radiyallahu ta'ala anha. suudu tawayndu sonja ala ton, tampere e ko yowndiri e mu'um ala ton. suudu ka nder aljanna, on aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en ka alhadithul qudusi wondema o eɓɓani won fiijiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen ko tawata yiitere meeɗa yi'u, ko tawata nowru meeɗa nanu, ko tawata meeɗa ar e fondo neɗɗo. nela sallah sallam ɓe maaki faqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. wondude e teddugol nduɗo suudu ka aljanna, moƴƴugol ndu, heɓugol ndu ngu valeur no Allah subhanahu wa ta'ala sifori noon fof. sen ndaari Allah subhanahu wa ta'ala hino newnani en enen jiya ɓen fof heɓugol cuuɗi ka aljanna, mahanegol cuuɗi ka aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala feññinani en ko laawi honɗi waweten rewde ha heɓen cuuɗi ka aljanna. o newnani en ɗi ha ka tawata en fof hiɗe wawi ɗi waɗude, hiɗa wawi heɓude suudu ka aljanna hara ko golle tawayɗe ko newiɗe ɗe satta, hara na waktu ma on dépense uɗa e mum bal wona hay effort tawa ko feƴƴituɗo woni ko waɗuɗa. hara musidɓe tedduɓe, en fof sikki ala hiɗen faala, hiɗen yeli heɓugol cuuɗi ka aljanna. haray yo Allah okkor en, haray en yewtayi seeɗa yoga e golleji ɗino waɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓanginani en wondema mo waɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala mahanaymo suudu ka aljanna. ara nun ɗum mahugol juulirɗe. nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam maaki man bana masjidan lillah bana allahu lahu fil jannati mislah. ɓe maaki kala on mahuɗo juulirde, hara ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko mahir nden ɗon juulirde, Allah subhanahu wa ta'ala kadi mahanaymo ka aljanna suudu sifa nden ɗon juulirde nde o mahi. ɗimmon ɗum tertagol ko wiyete kon weñjugol aljidal, acca fenande moƴƴa gikku. nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ana zaimun bi baytin fi rabadi ljanna liman taraka almiraa wa in kana muhiqa ila akhiri lhadith. ɓe maaki ko ɓe garanti wonandema heɓay suudu ka sera aljanna wondude wonande kala o accitude weñjodiral ma ɗum yeddotiral e sonko hayso tawi noon on tigi ko e goonga o woni. ɓe maaki ko ɓe garanti kadi mahanegol suudu ka hakkunde aljanna wonande kala on accuɗo fenande hayso tawi ko e sama kala ko e canti o woni. ɓe maaki ko ɓe garanti kadi mahanegol aljanna, mahanegol suudu ka dow aljannaji wonande kala on moƴƴuɗo ma moƴƴinɗo gikku mu'um. no jeeya kadi e ɗingolleji wonayɗi sabu ha heɓen mahane ɗen cuuɗi ka aljanna juulugol darɗe 12 e nder ñallal ngal e jemma on. nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on juuluɗo darɗe 12 e nder jemma e ñalorma o mahante sabu ɗen ɗon darɗe ɗe o juuli suudu ka aljanna. haray ko wonde woni ɗen ɗon darɗe nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kadi fensitani en e hadith mo nene aicha radiallahu ta'ala anhu woni ko filli. ɓe maaki kala on duumiɗo e darɗe 12 e on tigi Allah subhanahu wa ta'ala mahanaymo suudu ka aljanna. ko wonde woni ɗen ko darɗe 4 adi fana on, darɗe 2 ɓaawo fana on, darɗe 2 ɓaawo futuro on, darɗe 2 ɓaawo geeje on,
darɗe ɗiɗi adi fajru on ɗeɗo sappo e ɗiɗi mo heeɓiɗe e nder ñallal ngal Allah subhanahu wa ta'ala mahanay mo suudu ka aljanna ɗo musidɓe tedduɓe hino jeeya kadi e sabuji mahanegol suudu ko aljanna ton ɗum salatu duha arba'an wa qabla zuhri arba'an juulugol waktu alluha ka waktu walluha on ko giba ka nangen fuɗi ha adi fana on natude wano mintaji 15 ma minitaji nogay nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ومن أسباب بناء البيوت في الجنة الصبر على موت الولد مسيب جلب تدب أرى هنا جاء كدي سبوجي مهنغول سودك الجنة هندون منيغول ونande أم بيتو مؤون فاتي nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi geɗal aaden geɗal jiyaɗo on fatike Allah subhanahu wa ta'ala daalanay malaika ɓen o wiyaɓe on ƴettiti ɓiɗɗo jiyaɗo an on ɓe wi'a hihi o landoɓe kadi on ƴetti ɓernde makko nden si ɗaydi goɗɗo ha a yennayma ko ha woni ɓernde an nden ɓi mana hila yiɗuma ha feƴƴiti on ƴetti ɓernde makko nden ɓe wi malaika ɓen inna na'am min ƴetti Allah subhanahu wa ta'ala wiyaɓe kadi o landoɓe mada qala abdi ko honɗum jiyaɗo an o wi'i fa yaquluna hamidaka wastarja ɓe wiya o yettima o wi'i inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bi mana o muññike o yarlanike Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu Allah ibnu li abdi baytan fil janna wa sammuhu bayta alhamd Allah o wi'a mahane oɗo jiyaɗo an suudu kadara aljanna innon ndu bayta alhamd suudu yettore kino jeeya kadi e sabuji mahnegol suudu ko aljanna ton ɗum huddugol jolde ka saffuji sen daari yoga e juulayɓe ɓen si ari tawi julde nden fuɗɗike woɓɓe ɓe ara e tun habbira sinca ɗon kañum kadi saffu darata yeeso fiyo yahu timmina saffu on hakkile ko tawata no hawji hino faala hewtitade imamu on haray so on tigi ari yo ndaaru saffeji yeesoji ɗin ka tawata yolde no woodi on tigi udda o anda wondema ɗum ɗon ko wona ɗum sabu ha o mahane suudu ka aljanna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki man sadda furjatan bana llahu lahu baytan fil janna wa rafa'ahu biha daraja ɓe maaki kala on udduɗo yolde ka sappu Allah subhanahu wa ta'ala mahanaymo suudu ka aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ɓantirama kadi sabu ɗum ɗon daraja haray hino jeeya kadi e golleji ɓurɗi newade wona ɗi sabu ha neɗɗo mahane suudu ko aljanna musidɓe tedduɓe qira'atu surati l-ikhlas 10 marrat janngugol suratul ikhlas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad janga ɗum ɗon laabi sappo Allah subhanahu wa ta'ala mahante suudu ko aljanna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man qara qul huwa allahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat bana allahu lahu qasran fil janna ɓe ma kala on jannguɗo qul huwa allahu ahad ha o timminigol laabi sappo Allah subhanahu wa ta'ala mahanaymo huɓere ka nder aljanna musidɓe julɓe tedduɓe ino jeeya kadi e sabuji naatugol aljanna heɓa suudu ka aljanna hon ɗum laaɓugol yewtereji taw ko woltako fof ko yewtereji moƴƴi yewtereji wonduɗi e nafoore teddingol koɗo ñammina ñaamete hoora kañum kadi juula nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki haray hino ko aljannaji gurafan tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha ɗiɗo cuuɗi ko hombo jeyɗi goɗɗo landiɓe ko hombo jeyɗi ɗiɗɗon cuuɗi wonɗi ka nder aljanna ɗiɓe sifi ɗo ɓe maaki liman ataba alkalam wa at'ama altaam wa adama alsiyam wa salla billayli wannasu niyam ɓe maaki ko wonande on
laɓɓinɗo haala mum taw ko wolta kon fof hino laaɓi hino moƴƴi wa at'ama at-ta'am o ñammini ñaamete wa adama siyam o duumi e korka wa salla billayl o juuli jemma wannasu niyam fewno ko tawata yimɓe ɓen hino ɗaani ɗum ɗo haray musidɓe tedduɓe ko yoga e golleji tawayɗi ko naadanayɗi en ma ɗum mahanayɗi en cuuɗi ka aljanna sen daariɗi en tawi ko golleji tawayɗi koɗi en fof wawɗen e jonde wotere eɗa wawi wadde ɗum ɗon heeɓa galleji buy kuɓeje buy ka aljanna hara yaka seede men e hino en e hino ɗi en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo o newnan en gollitirgol hino weli fi ha kono ko hawrindinede on mo kala e men haray yo wakkilo no tawiri no wakkilade noon fii heɓugol cuuɗi aduna ga heɓa cuuɗi ka hoɗa heɓa cuuɗi ka luyna heɓa cuuɗi ɗum ɗo hara yonti kadi rerɗu kadi heɓugol cuuɗi ka aljanna e yii golleji ɗin wona million ji wona hay fus ko golleji tawayɗi e hato gina e gandal buy hato gina e jawdi buy hato gina e cembe hato gina e doole buy hato gini honɗum ko volonté en andi keno weli fi laawol ngol no weli fi en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo o wawnu en gollitirde ɗum ɗo en tori Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en yimɓe aljanna ma anteɓe kuuɓeje buy ka nder aljannaji اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين وأذل الكفر والكافرين اللهم اجعل بلادنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون